ibiciro bya mazutu n'ibiciro bya esase byagabanutseho 99% ubwo mazutu yagabanutseho ibiceri 25 ndetse esase nayo ikagabanukaho ibiceri 35. Bivuze ngo esase yari isanzwe iri kugura 1,800 n'utundi duceri turengaho, ubu ngubu litiro ikaba iri kugura amafaranga 1,800. Mazutu bwari irimo igura 1,700 n'utundi duceri turengaho, ubu mazutu iri kugura 1,700. Bivuga yuko rero kwizamuka ry'ibiciro ndetse ubu ngubu ibiciro bikaba biri kugabanuka 99%. Amazi ya Nile ubwo yaguraga 1,200 akaba yagiye ku 1,100. Ubwo ji ya mango yaguraga 1,100 ikaba yashubijwe ku 1,000. Ubwo ikiro cy'ibirayi mu karere ka Musanze cyaguraga amafaranga 1,355, ubu ngubu ibirayi bikaba biri kugura amafaranga 500. Bivuze yuko ibishyimbo ubwo byari byaruriye bikagera ku 1,350, ikiro cy'ibishyimbo cyageze ku mafaranga 1,000. Ubwo ikiro cy'ibijumba cyaguraga amafaranga 550, ikiro cy'ibijumba kikaba cyageze ku mafaranga 450. Ubwo ibitoki, ikiro cy'igitoki cyaguraga amafaranga 450, ubu ngubu kikaba kirimo kigura 3,5. Ubwo ifu y'imyumbati y'ubugari yaguraga amafaranga 2 ikaba igeze ku mafaranga 800. Bivuze yuko rero ibiciro birimo biragabanukaho 99%. Bivugwa yuko mu mwaka w'ibihumbi 2026 ibiciro bizaba biri hasi. Bivuze yuko bizaba bimeze nko kwa kundi bavuze ngo ni vision 2020, buri munyarwanda wese azaba atunze imodoka. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu mujyi wa Kigali, ndetse we wakoze subscribe turagushimira. Uruha agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Ubwo rero amakuru yacu tuyerekeze mu mujyi wa Kigali, mu turere tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Ariko ubu ngubu turi kuvuga ku izamuka ry'ibiciro no kwigabanuka ry'ibiciro. Bivuze ngo uno munsi bafitiye inkuru nziza, aho ibiciro bitandukanye cyangwa ibiribwa byari bihenze, ibikomoka kuri peteroli byari bihenze, byagabanutseho 99%. Bivuze ngo ibirayi bya Kinigi biri kugura amafaranga 500 mu karere ka Musanze, mu mujyi wa Kigali bikagura amafaranga 600, Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Noneho ibitoki byagabanutseho 10%. Bivuze ngo ikiro cy'igitoki cyaguraga amafaranga 550 kigeze ku mafaranga 450. Ikiro cy'ibijumba cyaguraga 500 kigeze ku biceri turuwasa. Amateke yaguraga ibiceri 600, ubu amateke yageze kuri 400. Bivuze ngo amazi ya Nile yaguraga 1,100, ubu ngubu arimo aragura 1,000. Noneho kwikubita kuri ji ya mango yaguraga 1,100 nayo igeze ku 1,000. Bivuze yuko rero ibiciro byatangiye kugabanuka 99%. Bivuze ngo ibiciro nibikomeza kugabanuka gutya rwose nk'abanyarwanda tuzaba twishimye cyane. Bivuze yuko none tugiye kugaruka ku bijyanye n'igabanuka rya esase cyangwa na mazutu. Ariko aya makuru yo nago ndishuwa neza yuko azahita ashyirwa mu bikorwa, ariko nyine nasomye ku itangazo rya RURA no kuvuga ngo esase no kuvuga ngo yagabanutse 99%. Ubwo ngo litiro esase yaguraga 1,800 n'utundi duceri tw'imisago, ariko bivuze ngo iri kugura amafaranga 800. Ariko ibi ngibi ntago birashyirwa mu bikorwa. Ibintu bya esase nibishyirwa mu bikorwa nzabibabwira, ariko nibyo baba bavuze yuko bizashyirwa mu bikorwa mu minsi iri imbere, mu minsi itata tangajwe. Uze ngo mazutu yo yaguraga 1,700 na izaba iri kugura 1,700. Bivuze ko rero ibi ngibi ntago birakurikizwa, ariko bizakurikizwa mu minsi iri imbere. Bivuze yuko umuntu wese nzabibabwira nibikurikizwa, mutazagenda ngo munywe esase kuri station ngo muvuge ngo naratangaje ngo esase igeze ku 1,600. No kuvuga ngo ntago birashyirwa, ntago ibyaratangajwe, ariko ntago birashyirwa mu bikorwa, ariko nyine birenda gushyirwa mu bikorwa. Bivuze ngo rero ibiciro by'ingendo, mu biciro by'ingendo kuva hano ugera i Kigali
ubwo ndavuga hano mu karere ka Nyamagabe ugera i Kigali n'ibihumbi 3,500, ariko ibi ngibi ndaza kubigarukaho, bino biciro ndaza kubigarukaho ko imodoka zikorera mu mujyi wa Kigali impamvu ziri kubura abagenzi n'impamvu abagenzi bari kwanga kuzitega kubera iyurizwa ry'ibiciro byashyizweho. Ariko nanone hari ibindi byashyizweho, kugenda n'izi KBS z'umuriro ukoresheje tap and go wagera imbere bakakugarurira, bivuze ngo ibi nabyo ndaza kubigarukaho. Noneho rero ubwo ngubwo ngiye kwerekera mu karere ka Nyamagabe, nongere mve mu karere ka Nyamagabe njye mu karere ka Musanze, mve mu karere ka Musanze njye mu karere ka Rusizi. Hose niba ndi kuvuga ku bigendanye n'ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ihindagurika ry'ibiciro ndetse n'ihindagurika ry'ibintu. Ubwo uno munsi nibyo ndiho cyangwa nicyo kiganiro nabateguriye, ariko mwumvise biribwa. Twakomeje rero ibishyimbo biri kugura amafaranga 1,000 ubwo byavuye ku 1,300. Twakomeje ku bugari bwaguraga 1,300 bukaba bugeze ku 1,000, ubwo ndavuga kinazi kasava. Noneho turakomeza ku bindi biciro. Amashu yaguraga 200 ubu ishuri kugura amafaranga 100, dodo zaguraga amafaranga 200 ubu ziri kugura amafaranga 100. Inyanya z'ijana ubwo batangaga rumwe, ubu ngubu inyanya z'ijana basigaye batanga 3, bivuze ko rero ibintu byatangiye kugabanyukaho 98%. Noneho ufata umunyu waguraga amafaranga 300, uwe umunyu n'ubundi uracyagura amafaranga 300, bivuze ngo nta kiyongerera n'icyagabanutse. Noneho reka twikoze ku nyama z'inka. Inyama z'inka ubwo ikiro cy'inyama cyaguraga amafaranga 7,500 ubu cyo kigeze ku 6,000, ariko wigiriye Nyabugogo 5,000 ikiro cy'inyama urakizana. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe. Nawe ukoze subscribe uruwa agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Urakoze cyane, Imana ikurinde iguhe ubuzima. Njye mwari muri kumwe nitwe Kidasamura, urwego rwo tubakora rugakora.